then we have jumped in as i-subregion naseJozini leadership. Sangena comrade kwa-donate, ama-comrade a-donate, bayiphusha ucomrade uGumente, sangena sonke as leadership, sayenza comrade yenze. So comrade ngiyafisa sibe nayo lento yokuthi noma ngabe ikhona leli moya eqhamuka ngaphandle comrade, but singavumi isihlukanisi. Comrade kwamanye ama-sub-regions, amanye ama-comrade awasakhulumisani, but thina siyakwazi ukufonelana sikhulume, comrade ngine-idea so and so, we jump in comrade kuleyo idea, we buy the idea of moving it. Singasiyeki leso spirit comrade. Kube no-comrade oseshonele, comrade kunama-comrade angahambelani even neshonele from one organization comrade. But thina siyazi uma kuno-comrade othiwe ulahlekelwe isihloko sakhe, siyasondela comrade, siyokhansana, sithwalisane nalo comrade. Siyazi comrade asikabi semandleni comrade, but we are taking from our own pockets. But umsebenzi siyakwazi ukuyenza. So comrade, siphinde saba nayo comrade into ye-visit ka-president, nakuba ibithinta the whole region yaseMkhanyana. But thina as i-sub-region yaseJozini, mulalela iy'nkinga kwamanye ama-sub-region, uyakuzwa ukhala kulo comrade. But eJozini comrade, even though saba nazo iy'nkinga but they are minor problems, because ezinye zazo I think zizolungiseka noma zingalungiseka. But kwamanye ama-sub-region ungena deep down uyezwa hayi comrade, amanye ama-comrade ngaleya visit awasakhulumisani comrade. So ngiyafisa comrade ukuyi-instilla le unity esinayo noma ngaba siboni kasobile comrade, but you are still my comrade. Mina comrade noma ngaba umfuni, but awuvoti uphiko. Okusho ukuthi uma comrade ungavi uzoba umeya waseJozini, uzobe uhlezi ngebhodi lami noma ungamfuni, because awuvoti we-MP, because umeya ozayo come 2026 uzophuma kwi-MP, umeya umuntu wesizwe comrade. Therefore, asikwazi-ke comrade ukuthi bese uthi noma ungizonde to the latter comrade udayo noma ngayane, because ivoti yami yile ezohlalisana ezokukhathuketanga comrade yami. Lento noma lokumeya wethu somuntu wesizwe sobe seyikhatha ngayo comrade come 2026. So-ke ngiyafisa ukuthi noma ngabe comrade iyafika leli moya noma lezi ivunguvungu ezifuna ukuyidivide iJozini, but singavumi comrade. Mina I still believe iJozini is more than united as compared to all the sub-regional advantage. Comrade, ngithanda comrade sibe ne-visit yamalungu eParliament ngo-August. Azokhumbula ama-comrade asaba nawo, comrade Thulani Malika, comrade Skilo, comrade maningi ama-comrade ayekhona, comrade Mchondo, they were there. Comrade, after i-visit kaMsholozi, iyona yodwa i-sub-region yaseJozini eyavakashelwa amalungu eParliament from Cape Town. Wonke ama-sub-region akhona ku-4. Mind you, Msholozi ubefike kuphi? Mhlawumbe uyalingana kwe-visit. Athi noma ubeze kithi sonke as i-region. But kwathiwa kabuye ama-members eParliament ezothatha iy'khalazo kithi comrade. Sakwenza comrade ngokuhlanganyela kwasebenzeka comrade, sawacluster ama-ward ngenxa yokuthi amalungu eParliament ngesikhathi efika la kwavunyelwa ngokuthi bazohlala 4 days. Ngenxa yokuthi umsebenzi mkhulu basebenzisa South Africa yonke, bagcine sebesqueeze comrade, kwagcine sekusuku olulodwa abafika ngakwabo 26. Sakwazi ukusqueeze comrade emawadini esinawo awu-23, sawahlukanisa ngokwama-cluster awu-4. Le cluster engala comrade ngaphesheya
bonke o-116 no-113 no-111 no-112 sabahlanganisa bonke kwahanjwa ama-project I think ambalwa comrade amanye kwaba ukuthi asedrafte phansi sekhanjiswa njenge-report but comrade into abayihlaba kakhulu comrade engicabanga ukuthi nakuXamalala bayihambisa the very same day ebusuku ngoba abantu bazohlangana noXamalala ebusuku yilena comrade yesikimu saseshemu yamanzi. It's a shame comrade, it's a shame. Iskimu lesiyana comrade okukhulunywa ukuthi siphapha 20 million liters wamanzi kuyo yonke lephakathi wavuma ukubambanana zonke lezi but kunephakathi engawathola amanzi and there is inkandane comrade laphayana inqwaba yenkandane kunekhampani abayibiza uNovubu lapha leya khampani abakudiscavile noma esikudiscavile ngoba nathi sasikhona kodwa kwaba yinkani masuhamba nabantu abakhulu bakwazi ukuzibuza ngendlela yabo ikhampani kaNovubu comrade lapha ayinabo abasebenzi kodwa niyahola lezi khampani isetshenzelwa abasebenzi bakamasipala abaholela umasipala ingabaholeli so uyabona ukuthi comrade uyadlala nabantu kahulumeni so ngizama ukusama apha comrade enyama yama-report avezwa lapha namanye amawadi comrade aba nazo into ethize ngiyakhumbula nje o-119 no-119 kunento abayitela esasetshenzwa namanje kanti ngenxa yokuthi siyanikezana i-update ngicabanga ukuthi kokunye nokunye kuzobe kulokufika ama-report bazowathola comrade kanjalo noma wathi ala phesheya kwebridge nakhona zikhona into zakhona ezisetshenzwayo comrade engisho ukuthi ivisit kaMsholozi isanda ukusivakashela kodwa ivisit yakhe yaba nayo inhleso ekuzoselekelela development abakushila ukuthi bazobuya comrade sebezosirepotela back ukuthi iparliament lithathile lokhu nayi outcome yevisit so ngicabanga nakhona futhi lapho ama-comrade azothola kunenye comrade esaba nayo comrade ngomhla ka-16 August eChannel comrade that was a big program comrade ye-recruitment yayisembuze wa-20 science comrade collective safika sawushata down umbuze comrade bajabula abantu bejabulela umkhonto saphuma sathi noma sesiye ebantwini bakhombisa abantu ithemba labo umkhonto wesizwe laphayana comrade we recruited i-membership ewu-98 new recruits abantu esabathola bebasho umkhonto wesizwe 98 so uyabona ukuthi comrade iy'namba zomkhonto wesizwe comrade ziyakhula comrade comrades mhlawumbe umuntu eseya ngasekuy'valeni comrade sine-project comrade elaphayana ene-117 ngacomrade uMabini ufenswa laphana comrade ingadi yogogo nabafelokazi ingadi kumele kude mhlawumbe noma umuntu engayibalanga kwama-hectare but ingaba uhambe ne-hectares comrade 2 hectares so leyana-ke comrade inayo into yokuthi uma isibiyiwe yaqedwa comrade kungenzeka uXamalala kube uyena ozoyi-hand over kubanikazi bayo okungenzeka sisho esibe semhlandleni ukuthi uXamalala abe seduzane so-ke siyayipusha impela ngoba next week kuyasikhomba comrade ukuthi sibuyele khona kuyasetshenzwa these days khona impela okwenzakalayo kuno comrade laphana comrade
interact nabantu abasilekelele ngokuxhasa nabo nama-comrade ke bonke ase-17 take part. Ngijabule kakhulu kwi-project yethu mayiqala ama-comrade amaningi from amawadi amaningi ahlukene ngawabona ukuveza ukuthi leya project akuyona specifically yase-Ward 17 eyethu comrade. Kufanele-ke comrade sikufunde uku-owna izinto ezikule-subregion. Uyabona nje comrade thini indawo lakudayisokhona inkomo lapha comrade leya nto comrade yethu sonke lapha kule-subregion aseJozini. Ngeke ngithole ngoba mina ngisuka lendlu bese yabo lendlu ilekude. No comrade, let us learn to own our resources. Lokho kukhona within our jurisdiction yaseJozini ngokwethu sonke comrade, because mawusuka la usiyothenga ikhabishi lapha ngeke likudurele wena njengomuntu ozosuka eThekwini uthenga lapha. So that one alone kusho khona ukuthi comrade la eJozini zikhona izinto esinazo esiziphenyayo ngazo nesicabanga ukuthi zizosisa phambili comrade. So ke ilokho comrade mhlambe last week kuma-project comrade kuma-programs kune-program eyenziwe successfully yase-Ward 11 soccer tournament eyanesamba semali so-15,000 comrade from emaphakethele ama-comrade athize, because ngoba ngisho ukuthi umasipala asibaphethe asikho semandleni comrade, but konke esikwenzayo sisuke emjuko yethu. So kuyafisa ukuthi siwabonge ama-comrade akwaziyo ukuthi adonate i-organization ayiphefumule, i-organization ayiphile, i-organization ayibefisiwe. Siyabonga lokho ama-comrade ase-Ward 11. That was a successful tournament, noma successful event comrade. Yasibeka comrade ebalazweni naseJozini comrade, nakumkhanya kude wonke. Siyavela njengabantu abasebenza cooperative. So yilokho nje ama-comrade. Mhlambe umuntu esezohlala phansi comrade, sinento-ke comrade abayibiza nge-PLC, okwabantu abasibalela laphaya kwamasipala. One, abazosigadela ukuthi azikho yini inamba ezikhamuke zangena ngoronga. Anyelanga ama-comrade nina naqoba ukuyodla amafeja kuzokuthiwa kudliwa kahle lapha kwa-IEC. Anyelanga lapho comrade, liyoba yiso, amehlo, umlomo womkhonto wesizwe comrade lapha. Lawo ama-comrade ngizocela ukuwaphakamisa comrade niwabone ukuwona ama-comrade ethu azosigadela yonke into ngo-IEC eJozini isithembelile ama-comrade. Comrade beka inkontshane phakama bakhona comrade. Comrade Umusi Tembe aka Mjondolo. Comrade Nomagcina Kumende. Angaba comrade kakhona. Comrade. Comrade kunama-comrade awu-2 comrade uBheka Imbatha beko la. Comrade bese kuba ucomrade uDoleza Dlamini. Iwona ama-comrade-ke azosihlalela laphaya ngoba sibheke nje kukhetho ka-2026 ama-comrade awezukulala ama-comrade esigadele iy'namba laphaya e-ofisini. Kuyarojwana-ke ama-comrade akulala lapha beka kuze kuze. No, asibona kakhulu comrade mhlambe umuntu i-report iphela lapho comrade, but ngiyafisa sengizohlala phansi ukuthi lento yokuba united comrade asizalwa ndawonye, asihlobene futhi. Into esenza bonakale sengathi
into eyodwa umkhonto. Sibangani umkhonto umaxabana nabo. Sibangani thina sonke umkhonto ungabazana. Ngoba thina sihlanganisana ukuthi thina sabangani. Besingasazi umkhonto ngeke. Sesiyazana ngoba nakho umkhonto ukhona. Kodwa sesike siyaxabana sibanga umkhonto. Kanjani? Sifika kanjani la? Ngiyafisa comrade ukuthi le unity engisayibona asiqhubekeni comrade. Angifuni ukuyivala le nto ukuthi singahlebani ngoba ukuhleba kuma-veins kuki-nature yomuntu ukuhleba. Mhlawumbe sonke asolala sihlebile namuntu. Sonke kuma-veins ukuhleba. But awungahlebeli ukuthi ngibulala kanjani ongami ungangibulala physically. But emotionally naye umuntu ungangibulala. Awukwazi ke comrade ukukhanda leyo ukubulala comrade lakho emotionally. Ucomrade asangalala ukuthi ungazi uba ngimfunani. It can't be correct comrade. Uma comrade mina ngubomani omakhumalo mina umeya is my choice. Umavini wakuyazi eyinabelele na yena sena ukuba umeya. It's a choice. It's his choice. So asikwazi comrade ukuthi unamelelana noma unamelelana. No, it can't be correct. It can't be correct. The MK comrade siyithatha njenge-weapon to i-economy comrade. Thina comrade ngeke sikonje. Masikele ngoba sithembeni mina amakhansela lizolekelela ama-programs ebawadini abantu bakwazi ukuthola amathuba omsebenzi. But asikwazi comrade ukuthi sikhozane manje. Sifuna sonke ukuphuma ngaloyo mnyaka siyakhozana. Asikwazi comrade ukukhozana. Worst of all comrade ewadini sizoba namakhansela u-25. Each ward is over the one. You better unganameli comrade uyeke because kwesinye sezinto siyakwazi ukuyikhala comrade. Siyakwazi ukuyikhala. Angikwazi nje comrade ukuthi ngikhathanisela uThemba. Ngihluleke ukubona uba ubani ongawina. Awukwazi comrade. Zikhathanisela umuntu bese nawe uyayikhala phela comrade. Awukwazi ukubona imemeze bese like away. It can't be correct. This was a company. Zikala company lokho ekhathatha yo. Uyabona yo uma thatha mina umbeke lo class. Class ushongo. Une advantage. Abazali bengane. Ungakafiki mina ngeke. Abazali bengane bazoyawo ukwazi ukudlala. Uyabona? Abazali sakhuluma ngabazali bengane. Singakafiki ingane. Sifake stadi comrade ilete. Sifake ngini ngikushaya. Uma ngikuchema yini? Ngoba ama comrade andini ukuchema yini ngoba ngeke usinya. Yabona? Uma ngikuchema yini comrade ngoba na usizona. No, can't be correct comrade. It can't be correct. Ziwele kusiyabona hayi. Angahlele ngezansi. Beka ngezansi. Thatha leyamne. Thatha ngezansi. Kahle comrade sokuthi Samba comrade iloko ngoba i-agenda yethu zoba yintando ngesikhathi comrade.